Limpopo ina mo tatana Mike Maringa va tiyimisele ku bula na hina hi ta twa ku va ri yini vona hi timhaka toleto kasi yin'wana mhaka leyi nge le ku humeleleni i timhaka ta ku dlawa ka vanhu etindhawini ta Bushbuckgridge va mariti hi ndlela yaleyo i tin'wana ta tindhawu leti ti nga nghozi swinene loko yi languta ka timhaka ta ku dlawa ka vanhu hikokwalaho ka ku va swi tikomba ngeti ku na vugevenga lebyi byi nge le ku kuleleni hi le ku ringeteni ku tihlanganisa na xiphorisa xa Mpumalanga ku hi ta kota ku kuma vundzeni bya mhaka na ku ve le ku endleni ka yini hi ndlela yaleyo ngopfungopfu ka tindhawu ta va Acornhoek laha vanhu va ngo tshama va chuhiku kumbe xani na mehe ni nga hetelela ni va mutwisiwa ku vava loyi a nga ta hetelela a tikuma a tekeriwe vutomi hi xibamu leswi swi tikomba ku ngeti vanhu va le ku huweni hi swona hi ndlela yoyoleyo kasi yin'wana mhaka mingisero Munghana Lonene FM leyi lava ku vulavula hi yo nhlekani lowu i timhaka ta leti khumbaka muhleri wa tipolitiki tatana Prince Mashele ve le mahungwini swinene hikokwalaho ka timhaka ta buku leyi yi nga hetelela yi tsariwa ku vulavuriwa na hi timhaka ta timali ta va 12 wa mamiliyoni ya tirhandi leyi na yo yi katsiwaka ka timhaka toleto xivutiso ku ntiyisiwa mhaka hi wihi tatana Prince Mashele va ta va ri na hina hi bula na vona hi mhaka yoyoleyo Munghana Lonene FM makomba ndlela timhaka ta le Hammanskraal ta ala ku hela leswi swi va kona hikokwalaho ka ku va tinhlayanhlayo ta vanhu lava nga hundza emisaveni loko kha ku langutiwa ka timhaka ta mavabyi ya Cholera ti tlakukile ku ya fika ka 17 hi ndlela yoyoleyo swin'wana swa leswi swi hetelelaka swi va mahungwini swinene kasi tin'wana ta timasipala ta le Bokoni Bophirima North West ti le ku tsandzekeni ku hakela xikweleti xa va ka Eskom hikokwalaho va Eskom va ri heta ze ya khoto hi mhaka ku vana va la ku hakela timhaka ta gezi a ni swi tivi ku timasipala ti fika njhani la ti hetelela ku tikolota Eskom swin'wana swa swivutiso leswi kumbexani hi nga lava ku tinhlamulo kusuka hambi ku ri ka wena hi ndlela leyi loko loko Afrika Wa Vulavula u kandziyisa rito ka 071 kumbe u hi bela riqingho ka 0860 hi twa ku mhaka hi yihi timhaka i tingani se a hi hetiseli hi leyi hi nga se sungula nongonoko vulavisisi byi komba ku mfumo lowu wa n'we hi mpfhuka hi sungula xidemokirasi a wu swi koti ku phakela vanhu mati a wu swi koti kaneta loko hi nghena ka mfumo lowu wa xidemokirasi lowu a ku ri na swin'wana va swi vitana ti-blue drop madoroba yo fana na va Tzaneen madoroba yo fana na va Polokwane madoroba yo fana na va Phalaborwa a ma ri na swilo leswi va swi vitana blue drop a ku ri leswiya swa ku mati ya ko ya tengile loko ya langutisiwa ya landzeleriwa ya tenge ku tenga standard lexi va nge le ku xi wiseni sweswiwani holobye Senzo Mchunu a khensa sweswo kambe lavan'wana va holobye lava nga tirha ku nga si fika holobye Senzo Mchunu a swi nga ha langutiwi swilo swa blue drop hi yo mhaka Afrika-Dzonga timhaka to xavisa mati a swi nga ri fashionini mati ma nga xaviwi leswiya swo mina ta nghena vhengeleni a ku ni xava xithinani xa mati kumbe xibutibuti xa mati a swi nga xaviwi Afrika-Dzonga sweswo a hi swi vona ka tifilimu swi nga swi xavisiwa va Nigeria va ka xava mati Afrika-Dzonga mati a hi nwa me le phayipini sweswi vanhu va chava ku nwa mati me le phayipini hi mhaka ku yini hi mhaka ku lava nga hi rhangela va swi koti ku nyika vanhu mati kaneta ni le ka 0860002543 kumbe mi tirhisa mathebula dprsabc.co.za hambi va kota yini hi ta twa wena u chuchekile Afrika Wa Vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela ikhumenkombo timinete ntsena ku bela wara ya 12 nongonoko wa phaphama ku ya hi vuxokoxoko lebyi ni nga na byona u ta kha ku tisela nongonoko wo hlawuleka kusuka le ankuna crawl munduku se u nga kayeli yana ni kona miya kuma special sweswi va swi kombaka hi mavhengele yo hambanahambana lava ya pfulaka eka ndhawu liya kambe sweswi ku na xivambo laha xivambo nhleka kalanga men swo vone kahle va kha va ku loko va kha va tsuvolela ti-infrastructure leti a ti ri kona ta apartheid ta mati na scrape leswi a ku nwa tihomu va ku va ta hi nyika mati ya democracy emakumako kwala khoneni kwale tshama kona a ni tshama le Basani le a ku tiveka hikuva va ku le Basani nga hlaleki mara na sweswi mati ya democracy a Basani a hi se tshama hi ma vona ku ze ku fika na ku ri vanhu va ya va ka mati ya le swihlobyeni ma vona loko ku ringana malembe mambirhi vanhu va kha va ka mati ya swihlovo ku lo va laki ya ku ti-cholera a ku nga se va na ti-breakout mara a ku na rate yikulu ma yi twisisi se loko munhu a ze a tsandzeka ku twela vanhu siwana a ri murhangeri
swi le ngozini ku ri loko mi ta va twa kahle loko va vulavula va na mbulavulo wun'wana va wu tirhisaka ndzeni wu twa kha wu tirhisiwa hi Ace Magashule ko hlayanyana va ku we fought for this democracy loko leswi ingaku swi va nyika ti-rights ta ku ri a va byeriwi nchumu ene ku haxilo xa wrong lexi va xi ndlaku ni vula ku tsandza yini ku kuma mati anambyeni ivi mi ma basisa mi ma nghenisa tiphayiphini ma ya vanhwini ku tsandza yini hi swilo swo tika kwalano hi yi sayensi yo tika kwalano cater deployment ya xichomi na ku xavisiwa ka ti-post ta ti-high positions na tithendara sweswiwani ta xavisiwa hi 2001 a ku ri 2001 if not 2002 ku ze ku ya va na project yin'wana a basani a va ku va la ta nghenisa mati tiko leri yan'we hinkwaro yi ndliwini yi hela payment certificate xi huma a ku zangi va na thosi ra mati leri nga va kona and ni sure ku ri aka ti-list ta matiko lama ya nga hoxiwa mati na kumbexana muganga ya wela va tlhela va tsala tiko ri mati hoxini mara ku ha na thosi na rin'we leri humaka matini hileswaku tiphayiphi leti a to ndleriwa ku munhu a kuma thendara ya ku nghenisa tiphayiphi a ta kuma mali a ku nga ri mhaka ku na pulani ya ku ta va na mati lama nga ta nghena ka tona target a ku nga ri vaakatiko ku ri a va nwi mati target a ku ri ku ri a xikhomini xa khalanga a ku vi na 6 million a kota ku xava na movha leyo bebula vheli ma yi vona ku fana na sweswi Hammanskraal ku vileriwa ku hi timhaka ta ku ku na tilori ni vula ku va tsandzini ku hoxa tiphayiphi the whole city of Tshwane khalanga the whole city of Tshwane leyi va nge hi yona municipal number 3 in the world yi nwisa vanhu mati yo hambi a dan'wini rinene la tihomu ene timhaka muhlovo lowu a wu nge wu kumi a ndzi tshama ni vona na mati ya brown pfuka mi sungule kurisa tihomu for 10 years a ndzi tshama ni hlangana na mati ya brown unless loko mpfula yo va yine ngopfu ya kha khuluka hi xitalo a ku ri la a hi mavona kona mara sweswiwani hi mavona ya kha nwa hi vanhu nemetweni ene xa vumbirhi aka liya yin'wana ya leyi mi nga rhanga hi yona leya ya ka Eskom leyi va nge a hi yimeni ku fikela hi December hi vona xivutiso i ku mpfhuka democracy yi sungurile ANC va ka mfumo a yi ri na ti-state entities tingani leti yi ti ownaka sweswiwani va owna tingani ene hi yihi leyi nga targetiwa ku xavisiwa ene ku va va xavisa state own entity is very easy ko support-a xiwona va ngo teka 5 billion va yi nyika khalanga ku ri wena khalanga kusuka namuntlha munhu un'wana na un'wana lava lavaka na ku vulavula hi ku la ku supply gezi kahle hi n'wi bajibam va lahliwile vo tala hi swivoneni khalanga van'wana hambi laha Johannesburg va ta ku ri na mhaka ya ti-PPE wun'wana va ya va n'wi duvula a ku yetane ku dropa n'wana xikolweni so a hi pfumeleni ku ri ti-hitman a tikweni ra hina ta fuma ene ku nga ri khale hi ta va hi ri na a full cabinet leyi nga acquire switulu hi ku dlayetela vanhu ene vanhu va lava ku hava xexi va nga teki because of ku sungula ku sunguleni a va dlayetela vanhu vo ka va nga ri na nandzu a expecta yini nemetweni 0860002543 ula hi kona ku ta korekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela tweet eka SABC Plus khalanga phet matebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hila hi nga kona minxiro mungela lonene FM timhaka ti nga 0860002543 ni le ku vutiseni ku hi swihi leswi kumbexani hi ku vona ka wehe i vona ko ngeti sweswi hi vulavulaku ingaku va hetelele va lava va byarisiwaka vutihlamuleri bya ku vona leswaku hi kuma vukorhokeri va hi korhokela ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati hi ndlela yaleyo hi swihi hi ku a hi swi voni hi yo mhaka ku ri na huyi leyi nga ko a Hammanskraal hi ndlela leyi nako xiphiqo i yini xiphiqo i ku va lava va fanele ku va hi korhokela va na tilori leti ti tlhelaka ti kuma mali ka mfumo loko ku nga ri yi nga ri tsarisiwi vito ra yena ri tsarisiwa hi vito ra nsati wa yena kumbe nuna wa yena loko swi nga endli tani swi ta tsarisiwa hi vana na maxaka na hikokwalaho ka yini 0860002543 hi ndlela leyi ku tumingisela mi tirhi namuntlha hi ta bula na tatana Prince Mashele lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi languteka timhaka
ta buku ya bona kasi hi ta tlhela hi bulana kambe na tatana Mike Maringa kusuka ka ndhawu ya dyondzo ya masungulo eLimpopo hi languta ka timhaka letiya ta xikolo lexa xa Vungela kambe ke ku na xiphiqo xa vugevenga lebyi byi nga kona byi nga le ku yeni mahlweni ka tindhawu ta le Acornhoek ni nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we ku dlawa ka vanhu va le ku dlaweni ongeti ko va swiharhi andhawini liya hikokwalaho ka yini naswo va xiphorisa va le ku endleni ka yini mhaka yoleyo kambe ke ku na xikalavito la Phalavura xikalavito nhleka Hello. aye papa Ni na problem ku ni since 2022 in February ni reporta eka maphorisa ni na problem la prasi kuna illegal miners va le ku tseleni ene va le ku onheni va ya mahlweni loko ni ya maphoriseni va ni hlamusela va ri ku na unit leyi yi tata info mara unit yaleyo a yi vonaki va le ku onheni vanhu sweswiwani va le ku tseleni ka ti-crep ta mati na la matshangeni ya tihomu kwahala Phalavura kwala Phalavura a stadium farm kuna mi ringeteli ku tihlanganisa na ti-hawks lava ti-hawks ni va fonerile even last week ni fone ti-captain I'm sure 4 or 5 wa vona okay va ta vonaka mara na sweswi a va vonaki va ta ni pfuna hi mhaka leyi yi mani ta ringeta mo tlhelela ka muhumelerisi hi kuma nambara ya n'wena hi ta ringeta ku languta ku Lieutenant Colonel Matimba Maluleke va nga hi pfuna njhani ka xiyimo xexolexo mo khomisa sweswo hi kuma nambara ya n'wena okay swona 0860002543 hi ndlela yaleyo hi ta twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka timhaka toleto hi ndlela leyi a va ha ri captain a va ha ri captain se va tlakusiwile se a ka ha ri captain yo mhaka entweni ku lieutenant loko ni nga hoxisi kumbexana ni swi hlaya kahle mara ni tiva ni kha ni swi hlaye kahle ku hi vo lieutenant colonel a ka ha ri captain hi ndlela yaleyo kambe hambi swi ri tani mingisero munghana lona FM hi ku 0860002543 i timhaka leti ti hetelelaka ti hi khumba tanihi hi rixaka timhaka leti ta ku tirhisiwa ka kumbe ta ku ceriwa ka migodi swi nga ri nawini i swin'wana swa mintlhontlho leyi maAfrika-Dzonga ma nga hlangana na swona swa xiyimo xo tika swinene hi ndlela yoleyo xana wena u ri yini ke kwalaho nga koho hi le ka 0860002543 ku yisa amahlweni hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we a hi kumeni xikalavito kusuka la eBush la mo teka tinamboro ta valavo hi kota ku vona ku nga va hlanganisa njhani na Lieutenant Colonel Matimba Maluleke xikalavito nhleka aye Budpet minjhani papa pfukile ngomwe pfukile mi le kwini kwala Bush ni wela thula mahansi slope all right matla masusela ti 3 ta May ma humaka Budpet ma chavisa zamile ku ya ka masipala ya vulavula na yena leswi swi endlaka Budpet le i ku kachana hi vuxaka na vuxa ti-chemicals ta original Budpet ta ku hlantswa mati ya vaxavi va ta byela ku mati a ma kona nyaka dam i yo tala hi mati Budpet hambi sweswi wa khapa leswi ni vulavulaka na wena mara u byela ku mati a ma kona mati hanya ku selisana usiku na nhlekani mara masipala iko wa hanya me le ka masipala wihi n'wina wa Bush ya wale Bushbuckgridge okay loko u zama ku mi lavetela hi foni a wu mu kumi na ku twa na yingisela siku rin'wana na rin'wana Budpet na siku lera loko la makusizila ku le mithinini siku sa ni ku yingiseleni khensa swinene papa swi tele Budpet ni nga swi vulavulaka leswaku ha vaviseka i tliliniki i xiphorisa i home affairs i SASSA swa ku swilo leswi hinkwaswo hi swi 5 a yi khomeki kahle Budpet hambi sweswi loko wo ya home affairs va kola va nga suka manyeleti va fikile la around 2 a va se pfuneka se hi nga tisa hi ta tsutsumela kwini na yo leyi endlekaka yo leswaku vanhu vo dlayiwa nge tihuku Budpet a hi swi tivi xema let me tell you
agency. Enkom 0860002543 nambona ku ka na vanhu lava va komba ku va lava ku angula ka timhaka tihi kumbe tihi leti hi nga va ku kha hi bula hi tona sweswi hi ta mi nyika nkarhi wa ku va mi angula hi ndlela leyi kambe sweswi hi lava ku sungula hi kuma tinhlokomhaka ta mahungu leti ti nga ta landzela hi nomo wa papa Hlulani Fanwal Magayisa ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi vona kutani hi rixaka hi yisa ku yini mahlweni ngopfungopfu loko hi kha hi languta xiyimo lexi xi nga kona premier wa xifundzankulu kumbe khale ka premier wa xifundzankulu xa Gauteng tatana David Makhura ve le ku nyikeni mimbhoni ta tsundzuka ku ku na vulavisisi lebyi hayaku mahlweni hi timhaka letiya ta life esidimeni ve le ku endleni ve le ku nyikeni mimbhoni laya hi ndlela leyi kambe ke loyi a ri MEC wa timhaka ta swa timali hi nkarhi wa koho holobye Biography ba ku heta ku alalana na leswi swi vuriwaka hi ndzawulo ku a ku ri hamali ndzawulo ya rihanyo yi hehla ku a ku ri hamali hi yo mhaka va hetelela va tikuma va ri ka xiyimo lexi xi nga hetelela xi endla leswaku va na vavabyi lava nga hetelela va hundza emisaveni hi ndlela yeleyo se hi ta twa ku swi ya helela kwini ta tsundzuka ku sungule ku va na commission leyi nga tshama yi rhangeriwe hi khale ka xandla xa muhahlurinkulu Dikgang Moseneke ivi sweswiwani ku na mhaka leyi nge le kwini mahlweni sweswiwani va yi vitana life esidimeni inquest na ko ku nge le ku lavisisiweni ku ya mahlweni se hi ta twa ku swi ya helela kwihi timhaka to leto sweswiwani hi hlanganeni na tatana Maringa hi ta twa kahle nkulukumba loyi a nga tshahiwa tolo ve nge i nkulukumba Malaji hi fike njhani ka ku xikolo xa Vungela xi nga pfuneki kumbe xi nga korhokeriwi hi ku ya hi laha a swi kunguhatiwe ha koho kambe sweswo hinkwaswo a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya wara n'weta emsekweni hi amukela tatana Hlulani Fanwal Magayisa ePhalaborwa Hoedspruit Gravel na le Acornhoek Yisingwe eka 92.0 FM Munghana Lonene FM Makomba ndlela laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula swibedhlele swi mati swi mati ku na munhu a tirhaka swa mati ku na munhu a holaku ku na munhu a kumaka na subsidy a kuma hinkwaswo na tifoni na housing allowance hinkwaswo leswi ve nge i directora a langutana na timhaka ta mati mara ko hola ma kha ma nga ha yi mati lama langutiwa kona ai tiko ra n'wina mini tsandi twana lo enhlikani botpat na muhumelerisi kwalano mina ni la ku vulavula hi le ya mati ni la ku seketela marito lama mi ya vulavulaka ya ku mati lama a hi ma kuma khale a ya ma kumi nkarhi lowu nga hundza botpat a ku i chela mati ka xo chela nkarhi wun'wani bikiri i ma kuma ma tlhela ma basela nyana ma basela ya nga ku i meleke ya kombisa ku ri mati lama ya tengini botpat mina se ni qine ku wa vona khale a swa ha ri koho sweswo loyi a vulavulaka laha i Bushbuckgridge block 18 Kapisoni ka Mjaji inkomo Nhlakani khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene khalanga hina xirilo ka Mbatlo man since last week Thursday a ku na mati ka Mbatlo Eskom va te va ta tima transform va ku masipala a wu le ku hakeleni aka ward 20 se xihlamariso i ku mukhanselara wa hina va ward 20 va tshama ka Mavalani ma timele ku humeni le ka Bongwani ma timele ku humeni laha ku nga ta ku ta timiwa hi le ka Mbatlo ntsena se leswi hi tiselaka swivutiso ku njhani va tima ka Mbatlo ntsena hinkwenu hi ri under ward 20 mara lavan'wanyani va ri ku nweni ka mati botpat hi kombela mi hi hlamulela vona mani ku ti-ward committee ti va hlamurini ku va kota ku hatla va lunghisa xiphiqo kusukela last week Thursday ku omeni ka Mbatlo a va tshembise ku tata leswa ti-water karhi naswona swi vonakanga na ti-cholera ti nga kona botpat se hi kombela mi hi hlamulela vona mani i rider va ka Mavalani a hi na mati ka Mbatlo sweswo mingisero Munghana Lonene FM yenini le ku nga na mbulavuleri wa MEC wa timhaka ta dyondzo Limpopo MEC Mavonelo ra Makhanya va vulavuleriwa hi nomo wa tatana Mike Maringa lava nga ka nhlengeletano yo karhi kambe ke va tinyike nkarhi wa ku hi kota ku va hi bula na vona katsongo hi timhaka leti ti khumbaka xikolo xa Vungela hi ndlela leyi tatana Maringa enhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM riqingho rero a ni tivi ku ri ndla njhani a ri twali kahle tatani Maringa a hi sunguriseni
ani ku khalanga enhlekanisa na vayingiseri va Afrika Wa Vulavula. ya se mi twala kahle tatani Maringa a hi sunguriseni kwalano ke tolo hi kume xiphiqo xa ku ku na xikolo lexi ku sukusela hi ravumune vatswari va nga teka xiboho xa ku xi pfala hikokwalaho ka ku va xi nga ri ka xiyimo xa kahle xikolo xa kona xi thyiwe Vungela primary eka Tiyani tanihi ndzawulo mi tiva yini hi xiyimo xa xikolo lexi Khalanga leswi tolo a ri wa vimbirhi moni ku timhaka ta Vungela titini hi Musumbunuko ni fikela ku na vatswari lava nga pfala xikolo va xi pfalela ku ematikunyana va kha va lava miako yintshwa a vele ku attendiweni so va vone ku swantswa va veka vana makaya hi ku xikolo lexiya xi na roofing ya asbestos so yi vabyisa vana so ni teke vutihlamuleri mina tanihi mulavuleri wa ndzawulo ni lava tinambara ta principal ni vakumi ni vulavule na vona va ni komba ka kunene va tlherisiwini vatswari ni ku ni nyikeni tinambara ta SGB ta mutshami wa xitulu ni vulavula na vona hi vulavule close to 45 minutes va explain frustration ya vona ya Vungela so conversation yale va nga ri voxa a va ri na swirho swin'wanyana na nkulukumba luya a nga vuya a nghena tolo kwala ka radio loko mi ta pfula open line ni vulavule na vona close to 45 minutes ivi hi ya fikelela xintshunxo xa ku mhaka ya n'wina na yi twa ene va ni byela ku problem yi le kwini ku boni ya lavisisa ku swi fike kwini swi xote kwini yeni ya lavisisa ka unit ya infrastructure va nyika update se ni va fonela ku ni va byela ni ku no n'we ku na ni xikolo vana va tlheleli xikolweni tanani ka department leswi ni ngo frustration i department ya hina ya infrastructure ma va jampa manjheni ku a va mi nikangi leswi a mi lava swona ku na HOD ku na MEC mara ni lava ku n'wina banani goza leri kulukumba mi ta ofisini ya MEC mi ta hi kuma va ta va vitana loko ri n'wa va mihlamulo va mi nyika update leyi nga ta vona ti-time frames ku sweswi Vungela mi nga hi reporta yi fikela problem yi laha hi fike kwini so that hi famba swin'we na ti-time frames hi ta va nga hi nyika mara disappointing i ku even before va nyika feedback ka vatswari na ku ta polukwana already se a ku ri mhaka leyi nga ya moyeni so a ni vuye ni nga ha koti ku swi twisisa ku xikolo lexi va xi lava ka department kumbe va xi lava ka Afrika Wa Vulavula ni va fonelini na mina tolo ni va komba ku ni mi fonelini a mi ni fonela n'wina a mi lavangi MEC a nga fonela n'wina a ku hi twe xirilo xa n'wina tanani hi ta kota ku vulavurisana hi mi pfuna a ve se hi ta na sweswi lexi nga humelela khalanga tolo ko kunene yaloye va tlhele va ya khoma meeting va va na feedback va byela vatswari va ku a hi yeni mahlweni hi pfala xikolo vana va nga ha ti xikolweni up until MEC yaloye a ta vulavula na hina a Tiyani so i n'wani ya timhaka leti ni nga vuya ni vona ku hi nga ku hi le ku dileni ti-issues ta tipolitiki instead ya ku langutisa timhaka ta administration na issue ya vana so loko hi swi landzelerisa loko ri ya phela hi ya swi kuma ku indeed ku na a lot of political influence mavandlelana man'wana lama ma nga langutisaka ku se hi ya ka nhlawulo va lava ku teka advantage va tshamisa vana kaya instead ya ku va tala hi va hlambaka kona hi va nyika update ya xikolo ku ve yona update ya xikolo yi ri yini update ya xikolo yi kombisa ku evaluation ya Vungela se yi endliwile i process leyi va ku yi kona ekhalanga loko ku heta ku ndliwa evaluation leswaku hi kota ku ta hi ta langutisa hi vona ku project leyi yi ta lava mali muni ni xin'wana na xin'wana xa budget leyi loko mi heta sweswo mi vitana leswiya mi ngo i consultant hi lavaya va tirhaka leswiya swa ku va ta mi endlela swa lava ti-quantity survey ya na yini ivi loko mi heta xi already allocate na agent leyi nga ta xi maka xi le ka list ya IDT hi va nikini va IDT so IDT lexi nga sala ntsena i ku after consultant va kota ku appointa mucontractor a ku appointi hina ku appointa IDT so loko IDT heta ku appointa ivi leyi ta se ya tsuka manjeni Vungela yi ta va na xikolo so i process leyi a ni lava ku vata hi ta tshama hansi hi vulavula hi ti-time frames ku leswi nga fika laha mhaka ya marilarilaha yi to asbestos is a serious thing leyi hi lavaka ku yi suka hi xihatla so a va tangi ka hina va tsutsumele ka khalanga mara na ku tshemba ka ku va ta kuma nkarhi va ta kuma update yaleyo na ku tshemba ku va nge disadvantage vana hi ku va lava ku kora political goals
va ta tshika vana va ya xikolweni va ta Polokwane va ku tiva mara xiboho va tekini toloko a va ti so a hi swi tivi ku va ta cinca xiboho xexo kumbe va ta kuma nkarhi va ta Polokwane ta kota ku finalize mhaka leyi. Kuve xiphiqo a ku ri yini tatani Maringa hi ku ya hi vatswari lava mhaka leyi yi fikisiwe ka ndzawulo ya dyondzo ku sukusela hi lembe ra 2008 namuntlha hi 2023. Xiphiqo hi lexi Khalanga, xiphiqo i timhaka ta ku a Limpopo ntsena swikolo leswi vulavulaka hi nga na swona loko hi ngesa hlaya leswi hi sungulaka ku va hi swi meja sweswi hi na 3600 leswi mi ta tsundzuka ku loko mfumo wa sweswi wu ta teka mfumo from hi 1994 swikolo leswi a swi ri kona ku swikolo leswi a swi akiwe hi misava se va nghena va ku na swikolo leswi ivi leswi ku na tindhawu leti pfumalaka swikolo so va sungula hi tona va ti akela swikolo mi kuma ku leswi a swa khale swi sungula ku hlakala leswi hlakarisaka swona a hi depende ka public works loko ku ta tekiwa xiboho xa public works yona nga responsible na ku aka maako ya mfumo. Public works a ku ri yona leyi aka swikolo mara mi kuma ku the number ya swikolo leswi hi nga na swona loko hi vulavula hi 3600 a va nga swi koti mi kuma ku hi lembe a va kota ku hi ta aka 25 hi ta aka 30 kumbe hi ta lunghisa 50 so a swi endla ku ma-1000 mo tala swi kha swi onhaka so hi hi teka xiboho hina hi vona ku public works hi nge swi koti hi ri yoxe hi ta tisa IDT leyi vulavula ku yona namuntlha ku yi nyike xikolo yi ta tirhisana na public works yi ta tirha na Mvula Trust yi ta tirha futhi na TPSA sweswo naswona a swi nga ri ku ringaneni Khalanga because ku aka nhundzu ya mfumo a swi fani loko u ti akela yindlu ya wena ku na ti-processes to tala ku na red tape yo tala sweswi hi ta ti khomela panel ya hina tanihi department yi ta hi pfuna na yona because infrastructure lembe leri ri declare lembe ra infrastructure as the department so panel yi kona over and above la ku ri na ti-delay na panel se yi sungulini last week kunene a hi kha hi va nyika mapapila ku humani mi ya lunghisa swikolo leswi lavaka ku lunghisiwa already ti-appointment teto se ti humile hi ya ku sunguleni ka ku na n'wina nghena mi joyina lava n'wanyana mi aka swikolo because we want to see to it ku loko lembe ri ya hela hi va hi benyana goza ro vonaka so hi sweswo a swi endlaku ku va na delay sweswo ha amukela ku ve na delay and a hi Vungela ntsena loko mo langutisa swikolo swo tala swi tshwamise sweswo mara se hi teke goza ni tshemba ka ku hi ta swi lulamisa going forward. Kuve ku na swikolo leswi swi nga ni nga nyika xikombiso ku na swikolo leswi swi nga tshwa endzhaku ka hoyihoyi ya Thulamela Collins Chavani swi akiwi amahlweni ka Vungela loko yi tise xikombelo xa ku hina xiphiqo xa marilarila swi vula yini swi vula ku loko a va lo hisa kunene a xi ta va xi hatlise xi akiwa i swilo swimbirhi Khalanga ku na swikolo leswi nga akiwa na pfumela mara lexi ni lava ku mi xi tiva na vayingiseri i timhaka ta ku swin'wana swa swona a swi akangi hi mfumo ku te vanhu ti-donors ti-volunteers lava nga ta va ku hina hi kumaka swikolo leswi swi hi vavisa mbilu loko swi fike laha hi kombela ku nghena hi mhaka swi hatlisini sweswo Vungela loko ta ku tele mhaka ya asbestos va nyikiwe ti-mobile classrooms and ni tlhela ni vulavula na vona tolo ni ku mhaka ya ti-mobile classrooms ti-temporary mara because a hi n'wina mi ri n'wexe list yi lehini and a hi vona ntsena ma nga na xiphiqo lexi list ku vulavula ntiyiso Khalanga yi lehini loko mi vulavula hi 3600 schools and ku aka building ya mfumo hi fanele i rhanga budgeta i swi nyika agent ku na ti-professionals ku na ku advertiser swi na masiku ya ngani swi lehini nyana it's not a straightforward process loko a ko va straightforward process hi ku ti-contractora hinkwenu folani la hi va phaka hi ku xikolo I'm telling you loko lembe ri ya hela kumbe a hi ta va hi make 1000 wa swikolo mara ku na process leyi nga ta ka hi nga yi tluli because ku yi tlula ntsena swi vula ku se hi fanele ya dila na auditor general mara I still maintain ku vanhu ve le Tiyani loko ni ya vutisa lava tirhaka hi infrastructure a va ti lumalumangi ni te Vungela va ku mhaka ya Vungela hi tiva and a hi yoxe hi yona na xikolo lexin'wana xa Tiyani xi nga kwala tlhelo already se hi swi planelini swi fanele swi ya endliwa swikolo sweswo they are long overdue we understand ku they are long lexi a langaka na xona Khalanga i ku vanhu va sivela vana ku ya nghena xikolweni because va lava miako vanhu va pfala patu va cela patu hi ku va lava miako swi hi tlherisela ndzhaku swi hi yisi helo tanihi tiko hi ri a va ti-ofisini ni va fonelini va nyike tinambara ta mina a va ti-ofisini hi ta va nyika mpfuno lowu wa wu lavaka hi ta va nyika ti-time frames xikolo xa Vungela xi ta akiwa a va ta kuma ti-date hi ta famba na vona until process ya hela a hi vona ntsena va nga na problem leyi pfune vanhu vo tala lava in the past va nge a va kumi mpfuno from infrastructure hi famba na vona hi va khoma hi voko van'wana ha va nyike ti-mobile classrooms but a swi swa tikomba ku ndlela se hi pfulini hi kongome kwini leraku loko vo ta ivi siku rin'wana va endla va ni rhamba mi nga pfumela na mi ni nghena
ka nhlengeletano yako a hi nge vo hinda van ramba khalanga ka nhlengeletano yaleyo hi ta mi ramba a hi na problem because we've got nothing to hide, especially loko hi vulavula hi mhaka ma vona loko hi timhaka ta Vungela a hi ti tivi a ve se tshama vata a ku ta va ku ri problem mara hina ha pfumela ku Vungela yi tini yi le ka list yi le ku yi pfuneni xo biha khalanga hi loko mi kuma ku se ku pfuriwa open line munhu a fika a nghena ku ya ene ku ze swilo swa hina swi nga lungi hi mhaka ya ku principal in Venda, administration officer in Venda, and mi kuma ku dili na infrastructure hi le ku attackeni ka principal loko a nga ri responsible na infrastructure hi attacka circuit manager loyi o ka a nga akeki infrastructure, district manager. Infrastructure i prerogative ya hina at the provincial level lava a va aki a hi hetseleni tatani Maringa minkarhi hinkwayo loko ku vulavuriwa hi miako ngopfungopfu ya swikolo leswi taku va tala ka Afrika Wa Vulavula va tshaha nkulukumba wun'wana va nge i nkulukumba malaji tanihi ndzawulo n'wina mi tiva yini hi matirhelo ya vona hi ku siku rin'wana ni tshame ni va na nongonoko kwala ku tshahiwa tatani malaji ku ka ku vulavuriwa hi xikolo xa Junani sweswiwani ku vulavuriwa hi xikolo xa Vungela ku tshahiwa tatani malaji mina la ni nga tshama koho sweswi no hleketa ku tatani malaji va nga va tiva swin'wana hi ku cincaciciwa ka masiku na tin'hweti na malembe lama ma va ku ma kha ma khumba swikolo leswi swi nga tshahiwa laha henhla xikolo xo fana na Junani xikolo xo fana na xona lexi xa Vungela no moni mi nyika example ya kahle ya ku tatani malaji munhu wa njhani mi ta kota ku swi twisisa loko ho suka namuntlha hi ku munghana lonene kuna maheveheve ya ku yi thola vanhu va le ndhawini yo karhi mi langutisa ku programs manager i mani a tholaku ivi munhu yaloyo i ta hehliwa ku hi yena nga na vutihlamuleri malaji loyi vulaka ku hi yena i chief director ya infrastructure u responsible for unit ya infrastructure mara i tirha na vanhu vo talo infrastructure yi na planning yi na implementation yena hi yena munhu wo hetelela loyi a vulaka ku after loko va ta va hetini ku no it's fine kahle masocha me le hansi yena la i munhu la a sayinaka ro hetelela ka infrastructure hi yona nhloko ya vona a swi koteki ku vanhu va nga ta na swilo from le hansi va endla yena a fika a cinca i munhu loyi a nga ku va pfuxeni so lexi xi nga ku humeleleni u to fela sopo hi ku loko ku ta swikolo swe le handle swi la ku va na meetings va nge vulavuli na ti-juniors va yisiwa ka nhloko loyi a nga ta fika a langutisa leswi ti-juniors ti nga wu nyika swona ene swi vuye swi hi khumba ngopfu tolo loko mi kuma ku vanhu lava nghenaka la moyeni va sayita vito ra munhu loyi a ngo yo thoriwa at the level ya chief director swi endanger vutomi byakwe because vanhu va ta hlangana na va n'wi ba va ku i ya nga jikisa xikolo xe le Tiyani ya nga endla ku xikolo xa ka Makumeke xi nga akiwi ku ve ku a hi yena he's not responsible budget a yi suki ka malaji budget ya kwa xikolo hi nyika hi mfuwo hi nyika hi treasury so i swin'wana swa leswi vaaki va fanele va desista from swona malaji loko a nga ri ki performing i report ka HOD direct loko a nga performi ta mi fika ku malaji hi hetini na yena a nga le ku hi pfuneni hi kombela ku se ha hundza manjeni ya ka MEC va ta kota ku vitana malaji a ta account malaji i mutirhi ku fana na mina ku na lomu a report kona kuve loko mi le ka xiyimo xa ka tatani Maringa hi kha hi hetisela ku mi nga nyika xifaniso xa ku loko ku ta fanele ku tekiwa xiboho xa ku sweswi ku ya akiwa xikolo kumbe ku antswiwa xikolo a hi nge xikombiso ku antswiwa xikolo xo karhi ti-process ta kona ti famba njhani loko ku fanele ku a hi nge famanda yi fanele yi kuma admin block swi fambisiwa ku yini ku famanda yi ze hetelela yi tikuma yi ri na admin block 3 years ago ku ndiwe leswi hi ngo i conditional assessment ku langutisa swikolo hinkwaswo leswi nga kona la ka province swi classifiyiwa ku swikolo hi leswi naswona ha swi tiva ku swi nga ni leswi la swi nga ka agent swi nga ni na ti-priority list 1 up to 3 leswi swi fambaka xikan'we le ka ti-toilet priority list number 1 up to 3 so leswi hi vona ku swi ri daya hi swi veka ka priority number 1 ku fana na Vungela the challenge yi nga va loko priority number 1 yi va na 1200 schools leswi nga ta ka i nga swi aki in 2 years loko i langutise tinambara ta ti-agency leti nga na tona immediately loko ti fika kwalaho se hi ya endla leswiya swo hi ngo yi assessment ya langutisa ku swi nga endla mali muni ivi hi thola vanhu lava va fanele ku va tirha the professional work ivi se swi ya ka implementing agents yi ta advertiser loko advertiser va tisa contract on the ground ivi va sungula ku aka xikolo xexo loko xi helini hi xi henda over ku fana na lexi ni nga ka xona namuntlha xa Malamulele
state of the art school le ka malamulele sweswi lo handing over ka xikolo, a very beautiful school lexi nga akiwa hi mfumo xi nga rhurhisiwa from kun'wana xi ta kun'wana. Se i process na yona leyi hi famba sweswi, and it's a very expensive process. Loko ku ri malamulele hi yoxe yi durhe 42.9 million, ma ti vutisa ku hi ta na mali muni yo aka swingani, mara we are trying kwala hi nga ta kota kona hi budget leyitsongo hi nga na yona. Ku za ni mi vutisa a ni lava ku kamba ku nhloko ya xikolo yi hoxa njhani xandla, circuit manager yi hoxa njhani xandla, district manager yi hoxa njhani xandla ka ku vona ku xikolo xi nghena ka priority list kumbe xi nghena ka sweswo. Se swi vula ka va ngheni vanhu lavawani swi va swi ta hala a provinsini leswi. No, vanhu va lava va ngheni ntirho wa vona vele ku rileni in and day in day out. Loko mu kuma history ngopfungopfu loko ni la ku vulavula hi Vungela, history ya principal luya va nga va vo kumbexani ku ri na timhaka teto ti nga mentioniwa tolo, but is one of the most hard working educators leti nga kona aka district ya Vembe West. A va hoxi xandla aka ti-district level. We've got infrastructure people hi vona va hi pfunaka ku famba va hlometela, mara principal a nge vuli a ku a nga xi lavi xikolo. I mani loko a nga swi laveki ku tirha ka ofisi ya kahle, a va na ofisi ya kahle, a lava ku tirha ka ofisi leyi nga riki na mafasitere. So swin'wana vanhu vo sukeriwa va tshamini va nga twangi nchumu, mara a va ngheneleli helo aka ku akiwa ka ako conditional assessment leyi yi nga endliwe hina as province. Xiyenge xo hetelela xi nga kusuhinyana na infrastructure district seketa yi ngheni helo, xikolo a xi ngheni helo. Va rila siku na nhlekani va lava mpfuno, we assist where we can. Laha hi tsandzeka ku hava byela ku sweswi ti-finances a ti pfumeli, hi ta kombela grant ivi hi kota ku va pfuna ka nkarhi lowu taka. Tatana Mike Maringa i khenseli swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku bula na hina, i khenseli swinene, siku ra n'wina ri vele rinene. Khensa mina khalanga ni khensa swinene ka vayingiseri. Inko va vulavulela MEC wa timhaka ta dyondzo ya masungulo Limpopo, MEC Mavonelo Ruri ra Makhanya va vula tani. Se hi leyi mhaka n'wina va Vungela a swa ha lavi ku mi macha mi ku mi ya ka sekete, mi ya ka district, a swa ha ri na nkoka sweswo. N'wina byela ni MEC ku mi tata rini, va mi rindzerile ma swi vona. Loko ve impela a hi swi na tipolitiki, ani mi va twi tatani Maringa veri ongeti swi na tipolitiki nyana a xikarhi. Loko ku ve a swi na tipolitiki i timhaka ta ku pfuna vana, tanani ka MEC mi tlhe mi hindza mi ni vitana ni ta famba na n'wina no la ku ya va ni ya ti tshamela ni yingisela ni twa kahle kahle i mani a ti phasa ku kwihi. Loko mo ka mi nga yi himpela swa tipolitiki laha mi ni byela ku mi ta ya rini 0860002543 ni byeleni ku mi ta ya rini va Vungela hi lava veri tanani, ni byeleni ku mi ta ya rini hi ta kota ku ya twa ku xiphiqo xi le kwihi. Na mina swi lava ku hi ta 0860002543 ndakarexi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. hi laha hi nga kona mingisero Muganga FM, n'wana mingisero hi loyi i nhlekani a ku na munhu la 0860002543 a hi kuti mingisero xikongomelo xa nongonoko lowu hi tshama hi kha hi vula minkarhi hinkwayo a hi ndhuma xikongomelo xa nongonoko lowu a hi ndhuma. Xikongomelo xa nongonoko lowu i ku tatisa vonelo na timhaka leti u nga va ku u ri na tona. Se vanhu lava wu tivaka nongonoko lowu va swi tiva ku ka khomiwa riqingho la a hi lava vo lava ku duma vo lava ku ta ku hi mina mani wa hala ka Mahatlani kumbe mi a va na mina ai kama msirtani 0860002543 a hi kuti mingisero me xikongomelo ku xa nongonoko lowu a hi ndhuma kambe ke i ku va hi twa n'wangulo wa timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ka mi ri na tona. Se a hi kuti mingisero me hikwalaho nga koho ku u ri yini va le Tiyani se swi tshamisekile loko ma ha pfala xikolo ko va ku tsakela ka n'wina ku pfala xikolo, se swi tshamisekile hi ndlela yoyoleyo. I nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene. Epfukeni njhani? Epfukeni ni vulavula na Mana Majala Tiyani ka Magora, ni mutswari a xikolweni xa le Vungela. N'witini MEC ya kha vulavula Bothpet hi yingisele n'wina. Hello? Ni mi yingiseri na me. Hi n'witini MEC ya kha vulavula.
muvulavuri wa MEC muvulavuri wa MEC hi n'wi tsuna karhi a vulavula so lexi xi nga kona hayi hi ta hlangana na yena kwale tiofisini a hi na problem na swona mitari hi ta tshama hansi as hi ri vatswari va xikolo xa Vungela hi twanana ku hi nga ya kwala ka mundzuku or hi Friday na mina na swi lava ku va koho loko mi ta mi ni byela you are welcome wa swi lava ku famba na n'wina ku va mi ri kona hi ta kota ku ngopfu 2008 ku fika namuntlha na ku ya twa ku kahle a ku hlwela yini ende a swi ta tsakisa ngopfu but phete ku va mi ta xikolo xa Vungela mi ta vona mhaka leyi hi vulavulaka hi yona no xikolo na xi tiva na sweswi nga kona swi tiva leswi ni nga swi twisiseki i ku ndzawulo yi xi honise njhani ku sukusela hi 2008 good hi va yimele ngopfu mati va hi tsake ngopfu a va hi languteli hina vatswari va vana va xikolo xa Vungela hi na vona hi ta tshama hansi sweswi hi va twini hi ta tshama hansi hina vatswari hi vulavula kumbe mundzuku nampundzu hi ta khandziya kumbe hi Friday hi ta va hi ri na vona hi ta vona ku hi ta ri ni ofisini ya vona a va hi languteli hi tsake ngopfu swa hi tsakisa loko va swi vona ku ri hi mpela swi hoxekile leswi endlekalaka a swi tsakisi xiyimo lexi nga kona a xi tsakisi nemetwerisesi ekhensini botpet inko 0860002543 mingisarelo nhleka hayi njhani hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile okay ya ni lava ku vulavula hi tatani Maringa kwalano ni twa mavulavulo ma vona ma nga basangi loko va ku i yini lexi nga endla ku vanhu lavaya va ta ka Munghana Lonene ematsangweni ya ku va ya aka vona loko a va nga tangi ka Munghana Lonene vanhu lavaya namuntlha a va ta va ri kwini a va ta swi kota ku va ku va ta hlangana na vona na so i fanekele loko a ta ka Munghana Lonene a nga rivali ku i le ku representeni ka vanhu va ku tala lawani ku Munghana Lonene yingisela vanhu va ku hlaya swinene a vulavuli a swi twa ku lakeni i vulavula na vanhu a nga vulavuli onge u representa khampani ya yena inkomu no kambe va vurile ku lexi xi va hlamarisaka ku hi ku ta ka voka Munghana Lonene i ku a va vulavule na vona va nga se ya moyeni a va vulavule na vona ku hina loko mi ri xiphiqo tanani ka MEC tanani ka hi ta mi hlanganisa na vanhu lava va nga mi hlamuleki a va nyikile platform se ivi vo va ta ka Munghana Lonene hi leswi va vulaka swo tatani Maringa nawu mara loko mo va twa kahle swi komba onge xiphiqo lexiwani va ri va xi tive khale a va nga koti ku va pfuna la i ncini lexi endla ku va nga ya va pfuna se va kota ku endla swilo leswiwani hikuva va te kwala ka Munghana Lonene ku va ku la moyeni munhu o ta ku tibasiseni a endla yini na yini but hi swi languta kahle ku like mavulavulelo ma vona a ma basangi a hi basiseni yaleyo mavulavulelo ma vona a ma tshamisekangi vona va fanekele va nga swi vulavulangi swona sweswo moyeni nemetwe inko hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM awara ya 13 ehenhla ka nhloko twanani munhu i ri yini i ri good luck with you speaking to Mr. Mashele. This morning he was supposed to speak on that radio station, but they phoned him. He never answered his phone. Maswito tatani Chindani very va hi navelela mukateko ku hi ta vulavula na vona tatani Mashele. Mina tshemba hi ta vulavula na vona tatani Mashele. Swi nga endleka hi nga ha va kumi ne hi ta twa hi swona kambe kumeni va nga misava hi laha ya landzela hi nomo wa tatana Hlulani Fanuel Magayisa. Kalanga i nhlikani i ntiyiso ngopfu timhaka ta ku dlayiwa ka vanhu Acornhoek everyday i xiphiqo ngopfu lexi hi hlanganaka na xo tanihi vaakatiko and police station yi kokwala nyongeni so no ka ni nga tivi ku ri vo ka va nga ri competent ku tirha mintirho wa vona kumbe vo ka va nga na capacity vatirhi va ku yenela ku ri va performa ti-duties ta vona mara i xiphiqo ngopfu lexi hina vaaki hi hlanganaka na xo siku na siku swa vava khalanga ahee minjhani muhaxi mina ni la ku vulavula hi xikolo lexi le Vungela primary na mina ni huma kona a Tiyani mi vulavulana ni Bruscos xikolo lexiyani xi hlakarile swinene na mina na xi vona xikolo lexiyani xa chavisa mani ende xikolo lexiya xi na vana vo tala ngopfu emasitoko ende van'wanyani va phungela vana va nga tshuka va weriwa hi mademedeme ya xikolo lexiya mfumo a wu ngheneleni wu pfuna xikolo lexiya mani a va endli matimba ku va pfuna xikolo lexiya va xi renovate xi va kahle hi swona mihaxini khensile hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus
sweswo mingisi munghana lona FM inongo tibile tintsene ku bela ura ya 13 xiphemu xa vumbirhi xa nakona ku Afrika wa vulavula hi la ku bula na tatana Prince Mashele hi timhaka ta hoyihoyi leyi nga koho ya timhaka ta buku kahle ku endleka yini va ta hi byela vovinyi ku endleka yini tatana Mashele nhlekani mi amukeleli ka munghana lona FM kandi khalanga ndi phushela na vayingiseri va munghana lona ku pfuke hoyihoyi hi timhaka ta buku kahle ku endleka yini la yi sukile khalanga imam ihlamusela vayingiseri va munghana lona ku va twisisa swa ku humela yini mara vo vona hasa ni le ka TV na le mahungwini hi malembe ya va 2016 2017 kwala tanihi langutini muhleri wa tipolitiki ta la South Afrika-Dzonga na misava hinkwayo ndi vone mhaka yin'wana leyi a yi ri ku endlekeni matiko ya Western Europe laha a wu kuma i vanhu lava a va nga si tshama va va ka tipolitiki i Italy a ku ri ti-bloggers na ti-comedian i Ukraine a ku ri ku sungule businessman ku ta comedian i America ku sungule businessman Trump vanhu lava a va nga si tshama va ka ti-political parties va nghena va ya ka tipolitiki va hetela va va ti-president van'wani va vona and then loko ndzi karhi ni langutile la South Africa i vumundzuku bya tipolitiki bya byi ta yima njhani loko ni hleketa ndi langusa loko xana hi nga va na munhu kumbe vanhu lava va nga tshukaka va endla leswi ya swi vonaka la ematikweni man'wana swa ku fana na Trump na and then mihleketa yi ni fikela ku hayi ku na nkulukumba loyi Herman Mashaba malembe ya kona i joine DA malembe ya 20 i joine kwala ndzhaku ni n'wi vona a va meyara wa Johannesburg ene munhu loyi a ni nga mi tekeli nhlokweni hala ndzhaku mara swi nga endleka nkulukumba loyi hi ndlela leyi a khandzisaka xikola ka DA a hi hlamarisa a va i munhu loyi a nga ta cinca tipolitiki ta Afrika-Dzonga na i makumu ya swona ni hleketa ndi ku hayi swi ngona why ni nga tsali buku hi nkulukumba loyi ndi mu twisisa ni kota ku mi tivisisa ku loko o tshuka a endla ku fana leswi swi vonaka hala matikweni man'wanyana hi kota ku mi twisisa na public hi kota ku mi twisisa hi 2018 ndi boha xivindzi a ni nga si tshama ni hlangana na yena one on one a no mi vona ka TV na sweswo sweswo ndi kuma nambara ya yena ndi mu tsalela message ndi lava ku tsala buku hi wena ndi kombela ku ku vona ndi ya hlangana na yena ndi mu byela i ku lava ku tsala buku ya yena a swi tsakela ku na munhu loyi a lavaka ku tsala buku yena then at meeting sweswo ku va ni tsama xitori nga lehisi hi fika ka xiyimo xa ku ku tsala buku hi munhu wa ku taniya ene ku ya hi leswi a ni lava ku yi tsarisa swona a swi ta teka 4 ya malembe ya ku ndi mu landzelela na research na ku travela kun'wana laha yaka kona ni fanele ndi mu landzelela ku va ndi kota ku twisisa ku i munhu wa njhani na ti-meeting ndi attend ti-meeting ta ku hambanahambana ndi yana laha nga beburiwa kona vanhu lava nga kula na vona ku researcha hi vuenti malembe ya 4 then ku va na mhaka ya ku laveka mali ku va u finance swilo sweswo ku laveka mali se duka loko wo ndzi tsalela papila ra ku sapota ku ndi famba ni lava mali a ku ka mehe famba u endla budget u tala ka mehe ni ta vona ku ni nga ku sapota njhani ndi ya ndi endla budget loko ndi vuya ka yena a ku ka mehe ni nga ku lomba mali ya ku finance i research leyi mara u ta fanela u ni badala mali ya mehe yi vuya se duka vona a ni na yona me mali ya ku ni ta ku vuyisela yona a ku ka mehe u nga ni badala loko u xavisa buku leyi because mali leyi ya ku xavisa buku leyi yi ta va ya wena loko u xavisa buku mali leyi ta ta ka mehe until mali ya mina ya mehe hinkwayo yi vuya hi pfumelelana hi tsala contract ku tsala contract hi sayina contract leyi yi va na clause ya xihundla ku i contract leyi nga yi sayina mina yena a yi byeliwi munhu leswi a swi hlamarisi vanhu lava sayinile ti-contract ta ti-bank na swin'wana va ri hi xilungu i non-disclosure regime leyi komaka mavoko me ku ni nge byeli munhu na yena a nge byeli munhu hi nkarhi wolowo a ku na mupublishi mendo la ku famba ni ya tsala buku loko se ni hetile ni ta ya ka publisher fast forward 2022 ni hetile ku tsala buku ni famba ni lava mupublish ndi kuma khampani ya ku publisher Jonathan Ball ndi va nyika i manuscript buku leyi ni nga yi tsala va tsaka hi ndlela yin'wanyani loko va hlaya leswi ni nga swi tsala ndzeni and va tlhela va chava futhi va ku nje Mashaba a nge hi suwi na swilo swi nga ku tsala because laha ka buku ya mina
kuna na swilo swa personal swin'wana swa controversial swa Mashaba leswi a nga swi endla loko no a nge hi su hi signa contract na Jonathan Ball loko hi signa contract na Jonathan Ball contract a yi vuli ku ndi fanekele ndi va byela ku i mani loyi a nga humesa mali ya research leyi number 1 number 2 a va ndi vutisi swa ku i mani loyi a nga ku pfuna hi mali ku ze u kota ku endla ntirho wa swona so hi signa contract fast forward i book se yi huma kasi a ku na nkulukumba un'wana loyi ni nga tirha na ye malembe ya ku tala hi swa ti-research ni n'wi thorile a tlhela a va munghani wa mehe wa ku leha ni hlangana exikolweni hi 1998 va ri Brutus Malata i munghani wa mehe wa malembe ya ku tala ni nga mi tshemba ni n'wi tholile leswaku a va mulavisisi a tirha hansi ka mehe loko ka project then ni ya kuma lembe leri ku i teke information ya sensitive leyi ku ya hi leswi hi nga twanisa swona a nga fanele a byela munhu a byela nsati wa yena Mpophalasi loyi a nga le ka DA hi ndlela yoleyo information liya ya fika na le ka party ya DA ene la ka book ya mehe ku na ti-chaptara leti a ti vulavula leswinene hi nhlangano lowa wa DA hi loko va sungula i rhengu ra ku va la ku 1 va la ku ni thyakisa vito 2 va lava buku leyi va ta endla campaign ku buku leyi ze yi withdrawiwa se kusuka hoyi leyi nga suka so hi ku angarhela mehe ndi tsale buku ndi kuma loan ya ku yi finance suka ka Mashaba ndi ya xengiwa hi munhu loyi a tirhela ka mehe hikuva a humesa information i publisher va hetla va yi withdrawa book mara loko va yi withdrawa a va koti ku va nga ndi yisa court kumbe va endla swin'wana hi mhaka ku va pfumela ku a va ndi vutisanga ku mali ni yi kume kwini number 1 number 2 va pfumela ku ka contract leyi ni nga yi sayina na vona a va vulanga ku ni fanele ndi va byela ku i mani loyi a nga finance i buku leyi so hi xexo xitori xa koho hi ku angarhela mi nga ni vutisa swivutiso swin'wana na swin'wanyana ni hlekete ku a nga ni tumbela na ku byela humelela leswi nga humelisa xikolo kuve ku nga va ku ri yini lexi nga endlaku a ku sunguleni loko ku vulavuriwa hi 12.5 mi sungula mi kaneta ku mi kume mali very good question interview leyi ni nga kaneteka yona hi le ka JJ Tabane ka ENCE hi tiva kahle leswi nga endla hi nkarhi luwa loko ni ta va na interview a ku ri interview ya ku sungula in fact a hi pre-recordile o launch already a yi endleke hi tolo no a yi ta endleka hi mundzuku wa kona a swi nga si huma ku number 1 Brutus a nga si tsala papila ri ya ka publisher a va byela swa ku ku na mhaka ya ku Mashaba i finance i book leyi number 2 ti-publishers a ti nga swi tivi hi nkarhi woluwa ku ku na mhaka leyi ya financing and then loko JJ a ndzi vutisa i xivutiso lexi i ndzi veke ka xiyimo xa ku tika swinene hi mhaka ya ku a ndzi sayine contract na Mashaba leyi ngo a ni nge pfuki ndi humese information ya ku i funding ya book leyi ta hi kwini so loko a ndzi yo ka yena a ni nge yi hlamuli hi mhaka ku na swilo swa xinawu a ta ya mahlweni a tlhontlha swi ze swi tikomba swa ku Mashaba ive involved ka ku va ku finansiwa tibuku leyi sweswo after endla swa ku mehe se ndi tlule contract leyi ni nga yi sayina na Mashaba ene loko ndi tlula contract leyi ni nga yi sayina na Mashaba a ta va na ti-right ta ku va a ni yisa court a ya ndi suwa so hi sweswo swi nga endla swa ku ndi yi pfala hi ndlela liya ku ni nga tikumi ndi yisiwa court Mashaba a ya ndi suwa se ndize ndi veka hi ndlela ya ku Mashaba a nga financanga ku ri hi ku i financile by the way endzhaku loko interview leyi ya ku hetelela ni nyika ka yona endzhaku swona ta humesa statement lexi 1 ni nga ta kombela rivalele ka vaakatiko va Afrika-Dzonga ku leswiya ni nga swi vula ka JJ a swi nga ri ntiyiso mara ndi va hlamusela ku i yini leswi nga endla ndize ndi swi vulisa hi ndlela liya a ku ri ku tisirhelela ku ni nga yisiwi court kuve loyi a mi xengaku hikokwalaho ka yini loyi a ni xengaka swa chavisa ku va u xenga munhu loyi a ni xengaka Khalanga i munhu loyi i fana na buti wa mehe
and i munhu loyi ni nga mi khoma hi voko kusuka malembe i mintirho leyi a nga tshama a yi tirha over the past 15 years hi mena ni nga mu endlela swa ku mintirho leyi a yi kuma ni mu tsalela mapapila ya ku a thoriwa ni ku tirha la ka mina tlhela ni mu holela hambi hi sweswi leswi a swi vulaka u wa vula ku ni mu hakele 3.2 million over a period of 3 years. I mean, mali ya kahle ya ku hakela munhu loyi a tirhaka ehansi ka wena. So ini xengela yini na ini xenga hi mhaka ku ile mavokweni ya nsati wa yena ene vuxaka bya yena nsati wa yena by the way a byi na lembe vayingiseri va nga va swi vonile nyana maphepheni i nsati wa nywana loyi wa tipolitiki ta DA ene hi mhaka ya ku DA va lwa na va Action SA me ni fana na loko lwa tindlopfu timbirhi ni ri byasi mela la xikarhi so ni xengiwa hi mhaka ku i na nsati muntshwa wa DA wa ku duma number 2 a nga ha tirhi i tshama mutini wa nsati luya i dya mutini wa nsati luya so i le ka xiyimo xa ku i controliwa hi nsati wa yena lomuntshwa ni ringesile ku mfonela before swi humela sweswi u endlela yini swilo swa so why hi nga vulavuli ni mu vona ku a nga tiyimiselanga ku vulavula na mina i la ku ndzi lwisa se loko okay loko swi ri hi ku i la ku endlisa sweswo ndi wanuna na mina ni ta tirhwalela xihambano xa mehe swin'wana leswi nga ta endleka ndi ta swi yimela evuton'wini swilo swa so hi hlangana na swona lexiwani ni kombela mi ni yingiselela koho i muyingiseri wun'wana a nge te hi nkarhi hi ta yi vula mhaka leyi ya Prince Mashele ni vona nga ku hi ta nghena ka yona kumbe ntumu swa boha yi nge heleli moyeni vhele yi nge heli ntsena leyi yi nge heli ntsena kambe xivutiso i ku n'wina hikokwalaho ka yini mi ri na ku tsakela ku yi nga heli ntsena i ku ni vurile ku Prince Mashele a hi muhleli wa tipolitiki i n'wa tipolitiki ni ka ni hehla ku hi tirhela Action SA na DA ni hehle kwala ka xihahamuhaxi hi ku a ni vona xiendlo xa yena and a ni tiva lomu a humaka kona mi ri yini loko se muyingiseri a ku tani well a yena a ri yexe malembe lama hinkwawo ma ta ka yala ndzhaku ku fikela la va nga ndi hehla hi ku ndi tirhela ni Action SA yi nga siwa kona ku na malembe lama va ku tirhela DA ku na malembe ku na lava nga ti tirhela EFF so la swi tiva ku loko u tirha ntirho wa fana na wa mehe vanhu va ta va na mavonelo ya ku hambanahambana ku ya hi leswi u swi vulaka so muyingiseri a ni musoli ku va a na miehleketo yoleyo leswi ni nga ta xi vula hi lexi a ndzi si tshama ndi tirhela Action SA a ndzi si tshama ndi tirhela DA a ndzi si tshama ndi tirhela EFF number 1 number 2 loko ndi na khampani ya consulta ya tipolitiki loko vo ndi consulta va ti-political parties ndi sayina ti-contract ene nda va hakelisa ene loko va ndi hakelisile ndi va hakelisa hi ndlela leyo ndi fana na loyara leyi loko ya ka ye u na nandzu a ku hakelisaka a ya a ku yimela court loko ndi va endlela ntirho wa ku tani ndi va hakelisile a swi vuli ku ndi member ya political party ya vona ku fana na loyara loko a ku sirhelela court a swi vuli swa ku munhu yaloye i ri loko u dlayile i yima na swo swa ku dlayile ko va leswi a nga swi dyondzela na ntirho wa yena so vayingiseri va fanele va twisisa ku loko ndi dyondzele tipolitiki so ndi na makhastama man'wani i ti-political parties man'wani by the way i tikhampani ma ni mu byela xin'wana lexi va nga xi tiveki vayingiseri ndi tirhele Nedbank malembe ya 7 vanhu va swi tivi ndi ri political analyst ya Nedbank ndi na office i headquarters ya Nedbank ndi ri political analyst ya vona so ndi na makhastama ya tikhampani ya ti-political parties but and membera ya political party se a swi endleki ku siku rin'wana hi nga mi vitana tatani Mashele hi ku tanani mi ta vulavula hi timhaka leti ti khumbaku Action SA DA yini mi kuma ku i khasimende ya n'wina hi swin'wana hina hi ku tanani mi ta hlela ivi mi sindziseka ku loko mi kha mi hlela mi voyamela tlhelo ro karhi hi ku i khasimende ya n'wina loko swi ri tani nda va byela lava va ni rhambaka ku ni nge vulavuli hi party yo karhi kumbe hi khampani yo karhi hi mhaka ku sweswi ndi vulavulaka ndi na ntirho na vona so ndi na leswi va swi vitaka ethical obligation hi xilungu ku
ni fanele ni va byela nda ala va ni rhamba ka swin'wana na swin'wanyana kuma swa ku nkarhi wun'wanyana na contract na khampani yo karhi nda ala a ni nge swi endli hi mhaka ku na leswi va swi vitaka conflict of interest. So loko ni nga si tshama ni swi vula mi fanele mi swi tiva ku hi nkarhi wolowo a ni nga na contract na party yo karhi. a hetseleni loko mi kha mi rhwala xihambano lexa n'wina mi xi rhwala ni mi twe mi ku ta humesa statement kusuka kwalano. Kusuka kwalani ni ta teka masiku nyana ndi ya kaya ndi ya wisa eBush mundzuku. Ta teka masiku ndi ya tihlela ku xana ibuku leyi ni nga yi tsala because ikhampani leyi va ndi nyika yoho back ya mehe ntirho wa mehe ene i buku leyi nga na matimu ya Afrika-Dzonga. Ni ta endla yini hi yoho ku ya mahlweni. Loko se ni decidile ku ni ta endla yini hi yoho ni ta byela itiko hinkwaro loko buku liya se ni decidile ni ta endla swilo swa so. But ku ya mahlweni ta qhubeka ndi hanya ntirho wa mehe ndi hanya vutomi bya mehe ni tlhela ndi tirha leswi ndi tirhaka swoho ku ya mahlweni. Ni tsakisa hi ku mi gina hi hina ku nyika interview mi la ku ya humesa statement a khensa swinene sweswo leswi ku va mi hi katsile ka vanhu lava mi nga vulavulaka na vona tatani Mashele a swi khensa swinene na loko mi teke xiboho hi timhaka ta buku vumundzuku bya yoho ta kombela ku mi tlhe mi ti nyika nkarhi mi ta bula na hina ta kota ku byela rixaka ku se mi teke xiboho xi hi ndlela yaleyo va nga twi hi maveriveri ne le ka kun'wani ku ve mi nga swi kota ku ta vulavula na rixaka hi ndlela leyi khenseli swinene nkarhi wa n'wina. Kombela ku vula leswi ku hetelela. Inkomo. I vayingiseri va Munghana Lonene ndi va teka swa ku i vanhu va ka hina. That's why kahle a va maloyara va te ni nga ha vulavuli na vona ndi va byele ndi ku Munghana Lonene na vuxaka bya ku enta swinene. Hi yo mhaka ni nga titsongahata mu va ku hetelela ku va ndi vulavula na n'wehe ene ndi vulavula swi suka mbilwini. Inkomu. A khensa swinene tatana Mashele. Inkomu va fambisa sweswo tatana Prince Mashele. Sweswo le ka n'wina ku n'we mi ri yini. Sweswo mi ngitsera Munghana Lonene FM ku lo sala minete yima ni twa ku mi yingiseri lo i ri yini yena. I nhlekani. Minjhani papa. I pfukile ni khomeleni mani nkarhi wa ko wu ntsongo kambe kumbexani siku rin'wana mi ta kuma nkarhi mi angula kambe sweswi mi ri yini. Okay, leswi endlaku ku va ku ri na huwa ka Mashele i mhaka ntsengo lowu budget leyi a va ri na yoho ka ku endla buku liya ivi va nga tlhela va fanda hi munhu loyi a va tsalaka yoho that 12.5 million va nga yi akhawunta ku yi tirhise kwini ka budget na yoho so swi va dlayisaka. Kube hikokwalaho ka yini swi fanele swi va dlayisa a ni ngo va endla vulavisisi va ya hala na hala va hakele na nkulukumba luya 3.2 million sweswo ya swa ku tani. Ivi lexi salaka ekhalanga loko sweswi ni lava mali ni fanele ya bank laha va ku nga ri na mali xikarhi ku na SARS xikarhi. Ivi Mashaba va yi kuma ku mali ku na question ku Mashaba mi yi kuma ku mali ya ntikelo wa swona. Mashaba yi n'wamabindzu. Okay, kuna issue ya money laundering leyi a swo hetelela namuntlha ka ha ta va ku ri na mhaka yikulu leyi nga ta humelela va ta cheka ku mali yi fambise ku yini and especially ku na vona va le tibank loko mali yi karhi yi jikajika hi ndlela leyi a va zanga va va na question ku mali leyiwa i loyi ya njhani ku na ya pasisiwa mali leyi ku yi taxiwini na. Ne me twele papa. Inkomo titasi hayi nokho kwa umele so encindari Eric Mavasani khalanga pet mathebula Ike Ngobeni lo ne anselava botitos ku va hlamula ku leswi va nga boxa khumbiri nghena ka makhelwani